Omukoro gutandikire no kwigura ekizimbe cyabire kishurwa umuyaga hishomero rya Bukere Primary School ecunduzi bw'aba IRC kandi omukoro gwebembirwe Honorable Tom Bright Amot obira ryo mugenyi mukuru empungi nizirira ngo obuzibu bw'enjara bukatanduka bw'ebitongore byarekiryaho kubaha ebyokurya bikacendeza na sente ekyaretire zatandika kwiba ngo kandi enyingi bazitire bazita n'ezindi zahamba kibari cyakuya batambura engende empamvu kugenda okunonya emirimu kugenda okunonya ebyokurya nosanga nga bafunike n'obuzibu mu makubo ne babakwata ne babakuba emmere zaabo bakazibihaho bari ni bakwata emitwaro 3 saa zino bakabagaruza hamwe omutwaro g'1,200 abandi bakabihaho esente zone mere zone Silvat Muhimbiso umwe mu baherire kampu ya Kyaka nagira ngo abatura nabo baza kuterwa enjara habwe empunjo kwibe byo kurya byavo ngo kandi abandi byo kutunga hamwe no kuhinga babirugireho ahabwe empunji ni bakwata efuka bari kuza kwinjira ibyo kurya bahikayo wabahereza kitoke kimwe bubani batabara mu ntoki z'abandi bibane bindi kugira ngo abana babo babase kubaho abantu babakwasire abantu kugeza kwate ku office za commandant batwira police kokati tuyambire nk'aba national Douglas Asimwe or commissioner w'empunji kurwo mu office y'enganzi y'ihanga ahigire bitongore okushomesa empunji okukora emirimo yo kwebisaho kandi ubwahato mwaha bitongore nke chansamizi cyatandikireho regi na tuongeze hiyo mipango ama programu ya kufanya wakimbizi wajitegemee wenyewe. Tuhakikishe wakimbizi kila mkimbizi wana pesa kwake kwa nyumba. So in terms of programming na muhali ya hiyo kupanga mipango kwa miaka itakuja, we have to change focus to livelihood so that people are able to work and earn money. Nyina kusima government ya Uganda abantu ba Kyaka Central Kyegegwa district kurongo abantu bakwasire kurungi bagenzi baitu badugisa bingi rero nimbasaba nimbaterera bagenzi bangi ko kumurugire Kongo Burundi Kigali Kenya na ibicweke bindi byona nimbasaba twatanize ekiro cy'empunji nkijaguza bw'abero 20 byo kwezi kwa mukaga buri mwaka kandi omuti Kyegegwa bakijagwiza izoba rya nyumwe bazyo aha mutoguru kugira ngo amasikota arumuko wawe kampu y'empunji ya Kyaka yaheze emyaka 40 tongozibweho kandi obwahati neturwa mu empunji z'urukwingana emitwaro 12 gasha kwa Philip Mulanjiro muri Kyegegwa.